Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Pitanje je šta kaže Islam za homoseksualizam, da li ovakvi ljudi su postajali i prije i šta kaže religija o tome. Vidite, Allah stvorio čovjeka i da bi nastavi dalje čovječanstvo, Allah tako je napravio da bude muški, ženski i oba pola i kada oni spoji zajedno, onda se nastavi dalje ovo čovječanstvo, dalje njihovo djece. I za taj odnos Allah napravio tako da ovo ljudi tada imaju neki slast, imaju neki prijatno osjećenje. Iako ne bi bio ukus ali slast na ovo odnos među čovjeka i žena i ne bi ljudi tako radili. I cilj nije taj slast ali ukus, cilj je da se smiri duša i dalje nastavi čovječanstvo. Ako bi ljudi uzeli taj čin da postane muškarac se završi sa muškarcima, žene sa ženama, onda jednom to bi bio negiranje taj prirodni zakoni. I drugo, Allah kao Bog koji je stvorio čovjeka, on najbolje zna za nas šta je bolje za nas i šta je nije bolje za nas. I on tako nama uputio i on napravio svoje prirodne zakoni i on rekao ovo način je štetna i ovo donesi šteta za vas. I u Biblija mi kažemo Allah kaznio za takvi ljudi koji su to napravili. I sada ovo bolest je već širio u širom svijetu i ljudi koristi svoje sloboda. Oni kažu mi smo slobodni, može da ovo čovjek ako hoće da se oženi, ako želi da ima par muškarac, isto žena ako ona želi da bude udata, ako ona želi da ima isto prijateljica i da bude udata sa ženom i kao se sada dešava. A mi koji smo sledbenik Islam i koji slijedimo Božje naredbama, nama je bio naređeno i na primjer kao lično ako neko kaže on voli da bude homoseksualac i on misli to je njegova sloboda, ja kažem u redu, ti možeš da voliš, to je tvoja sloboda. Ali ja isto imam sloboda. Moja sloboda je da ja mrzim ovo stvar. Ja ne volim ovo stvar. Ako ti voliš, ja ne volim. Ako ti imaš sloboda, ja isto imam sloboda. I drugo, ako ti imaš sloboda da to radiš, moja sloboda je da ja ne želim da postanemo tvoji prijatelji. Ali šta se tiče ljudski odnos, na primjer ako je tebe potrebno pomoć, ja stojim uz tebe, ako si ti gladan, ja stojim da tebe hranim, ako si bolestan, ja tebe pomažem da liječim, to je u redu. Šta se tiče ako neko napadne tebe, ja treba da tebe branim kao čovjek, kao ljudskog roda. Ali ja neću da budem tvoje prijatelji, ja neću da družim sa tobom, pošto ti ideš suprotno od ovog što je Allah, gospodar, naredio. I zato svaki čovjek šta god on radi, postoji prirodni zakoni. Prirodni zakoni to znači mi kada slijedimo prema ovim zakonima, mi dobimo hajr, mi dobimo nešto dobro, lijepo. I ako idemo suprotno od ovih zakoni, onda mi pravimo šteta na sebe. Ponekad ova šteta, ako pravimo ogromno, na primjer greška, ako jedan čovjek pije otrov, onda možda da odjednom on preseli. Pošto sada prirodni zakon ima svoje posljedice, ako neko koristi otrov, on
i može da sretne smrt, on bi preselio odmah. Ali ima neki takvi stvari koje donesi svoje posljedice po stepenu, ponekad polako, nekad kasnije. I čovjek kada to radi, ako oni homoseksualci, isto se kažu da je se širi ovo AIDS, taj bolest zbog toga. I to su onda posljedice i svaki čovjek je odgovoran za svog dijela i onda priroda kazni. Naprimjer, ja ne mogu da kaznim, ja samo jedno mogu da kažem ja ne volim ovu stvar, ja mrzim ovu stvar. A neko može da voli, ali prirodni zakoni onda kazni takvi ljudi kada oni to radi. I zato ovo je suprotno prirodni plan. Prirodni plan je da bude par, muško, žensko. I da bi nastavio dalje čovječanstvo. To je taj svrh. I zato ima za taj odnos, postoji taj ukus ili taj slast. Ali ako čovjek samo trči za taj slast i ne slijedi svrh, i onda na kraju on ostane liješen i onda čak neće ostati ni slast za njega. I zato bolje je za čovjek, za čovječanstvo, da on slijedi prirodne zakoni da bi bio bolje za njih život na ovom svijetu. I čovjek kada radi nešto obrnuto, suprotno od Božje naredbe, onda to njegov dijela njega kazni, ne Bog. Assalamu alaikum wa rahmatullah.